Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Sibhekele ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezemnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo kuthiwa ke i-Orlando Pirates ne-Stellenbosch FC engathi ke kuneyingxoxo between lawo ma-club. I-Orlando Pirates ifuna umdlali kwi-Stellenbosch FC ogijima as i-striker, kodwa ke abanye ke bathi ke udlala unumber 10 lapha u-Andre de Jong. Andre de Jong khumbula ukuthi i-Orlando Pirates yamfuna sekusondele kancane ukuthi ke kuvale iwindi lama-transfers elali lapha ngenyanga ka-August ke. Njengamanje ke sibheke kwiwindi lama-transfers langoJanuwari, i-Orlando Pirates ne-Stellenbosch FC impela ke kuneyingxoxo between lawo ma-club. Kuyona update engiyiphethe ke njengamanje ke siyifisela inhlanhla ye-Orlando Pirates ukuthi ke imthole umdlali u-Andre de Jong from i-Stellenbosch FC. Like ivideo, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.